Gikundi kimwe kia NTHUKI MBITHI GIKUNDI Azimio Young Tax nikibangite kugwata mbaru urio gushubagitikia urais na ngwataniro ya Azimio oka na munini wawe KARUA. BARIUGA kiri manifesto yao ni maguraithiria ayuthi makaunti ya Wega. Koroki BARIUGA Raila na mekirite bwirani bwa kuthura Profesa KINDIKI ta minister wa KITHOMO na NIWE ukethirwa ari minister wa mbere kuthurwa kaunti ni ya Tharaka Nithi Samuel Gaishima na NTHUKI. Indiungaya ntugochire ya gikundi kirai kwebita Azimio Young Tax ntere mwanya cha kaunti ya Tharaka Nithi ara akema baba kuga bari na wetigio ugwati mbaru wa mutongoria wa ngwataniro eno ibongerekete anene ndeni ya kaunti no bariuria akaribonde ba kaunti no bawate Raila mbaru nuntu ba mawera nenkutho mara ari na moma kaunti no bari obogutara urakagita ka imunini wa chancellor wa University ya Kenya College of Accountancy Professor KINDIKI are minister wa KITHOMO thirikari yake. Kuma Kenya ya wathire independent in 1963 Tharaka tutomba kuona minister toya kwa deputy minister, assistant minister, meri thatu kana mwankoma kabuto theino Raila moro na tu promisete ukethira tu na minister afu minister kuma Tharaka Nithi na itukuromba turi antu ba Tharaka Nithi bonde na antu ba Meru region yonde batu wate mbaru kinya Tharaka Nithi tumbe ukinyira githi tanturi inu ingisia Mount Kenya region Mount Tharaka Nithi akiki Mount Kenya region etoro wata minister. Nyinyi wana Tharaka Nithi mkishika profesa mkono vizuri sana, najua tutarudi hapa kama bendera iko upande wenu. Kwa hivyo tunaomba wana Tharaka Nithi nyinyi wote mshike mzee, mpigie Raila Amolo Odinga kura. Bari na itomi bingi kathomba bya kuringira ndebe utongoria bwa Raila Odinga bari na munini wake KARUA. Baba na promisete gupa antu betu ba Tharaka wora mtoka ena nindi yotwika na kwenda tethi bwa thirikari ngiri 6 muntu wondoro ikite university na tipeto ngugi na tiwatite ngugi orindi akethora giqualify kugwata ngiri 6 muntu ura watite mwana atawe mugure kana ura watite ajari mukuru wake watwika akumba kurusi mukuru wake tukio tukimthirwa tukimupotethi bwa ngiri 6 kuma primary monka university akethora kena kithomo kia free ukaritha antu baba ngibetu batu compete nabo utiba antu barare mantu mamathomo kurukinyabo BARIUGA bari na gitumi ya kuthura bairi baba twe atumia tuone turonire untu utanonekana kuma nde yombwe kurambaka kwenderwa kugenenkanirwa learning mate ba antu arume otaboene notiga baba abunja record ka okole tukugenda akabariuga bo balirungama na mtumuka mwenzao tawe KARUA baba kia ni untunge utanagweteka kuma kithirikani gionde twakurukira mama enda kama Tharaka Nithi matura magwetererete muno uche warie namo no maririe no maboe kula no ntu ni tukona kamala mange makiboya kula area iria cienge Tharaka Nithi county era ciamani wetu wa county agweterere twikare nthi uboya ntuma ukukura atongoria bagikundi iki BARIUGA Raila nwe akobwa gutongoria Kenya bakimenagiria mutongoria wa ngwataniro ya Kenya Kwanza Daktari William Samoei Ruto. Mzee anataka kwamba ile kura mmekuwa mkipatia Jubilee 100%, this time pia yeye aweze kukumbukwa na wana Tharaka Nithi waanze kumpigia kura. Tharaka Nithi turiuga Azimio Young Tax turenda baba again more than 10,000 votes kereiria gwatire 2017. William Samoei Ruto alifanya kazi na Moi. Before amalize walikosana. Akafanya kazi na Kibaki, before amalize akafutwa. Akafanya kazi na Raila Odinga, before amalize wakakosana. Saa hii wanafanya kazi na Uhuru Kenyatta, before amalize wamekosana. Kile nitaelezea watu wa Tharaka Nithi ni nyinyi mkae chini muanalyze. Kuna vitu vingine si lazima muambiwe. Mtaangalia mtu anaunganisha inchi ama mtu anagawanyisha inchi. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya IGAMBA ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.